Jylla Pibaro Shakatuk Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke Shillong, kelas nong lengkar ke sor Shillong. Husiar wat di rumah hajan ke skul ke kan kendruk uthi. Ngat usan di sotun Presiden ke NEHU hakti ki pulit. Bat be ki Samla puli NEHU ya ki pulit na campus. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam. Nakajingbun serta palat Khubor Sensyar Hanong Ba Shillong ki bakentup ya ke sorkar Jylla Khubor Sensyar District ke Khasi Hills Autonomous District Council ke Hima Melim ke Meghalaya Urban Development Authority ke Shillong Municipal Board bat ki dor bar Shnong keni kenong ba ke lekelalong ke Shnong balengkar ha ke ba kinu kiseng ha ki dur kidar babunjat ki kaang bat perta khang Shnong marmar klem kenu ke hukum ni Khubor Sensyar Kashnong barok kawai kalakang kerdep lut plon, klem da perkat ikjing bat jing jenjar jeng ki babon balang. Haka arpu pratrik Iaiong, la saki baka yaudu na du mot pran ceduk kendai lat kaladon kejing kang dukan, bat amdon batip manu balakot ne pelong ya kata kejing kang dukan hakani kesengi. Daitat balami ki hamsaya ya kini kejing kang dukan lapen bena da kekenhun Shillong Citizen Forum ke baki pat ba kim tip bat kim bena baka di kekenhun ayu kalakot sop ban penpau kejing snowlem ya kejing syak ther kuli jeng ki beriu balului ha pahalgam Kashmir ha ki leno. Kini kejing ja ha kini kejaka jengok kai perthai ha Kashmir ha ka arpo artrip Iaiong kalalong tek kumbala jahri Israel ha ka neutrik risau arjar arpulai ha kabala lim palat khat ars pangut ki mensim briu kajing snowlem ye kini kajing ja pasngausi bat pasngau shirkai ha pahalgam kalong ke badai bat ke badan buram ke babarok ki nong shnong gari India ki jau umat na ke bentai ki tu ki briu ki bakela ki so opdung hakti ki leno Henry kajing khot pakang dukan na ke bentai kini kajing snowlem la dei ban le dak akor bat bandai mirjing mut bat aipori ki pai ba ban penkre kajing don kam hala yeng lesem ha ka trei ka kta ha ka ki ka sat bat ka kamai kaji la sngow thu tang na ka kerteng ka Shillong Citizen Forum kari ka kinhun ki riu shai Henry kajing khot kinsan ni kajing khang dukan ha yeudu kendai lat polo dem senyong bat nong mensong company ba kata kajing snowlem ka siso kawan ni ki riu du ha ka jaka banyateli penban katar bat kakak tukri tukra ya kajing teli jeng ki pat nong shnong jong kani kanong ba Nalor kata kadur kadar jeng kita kinong yalam ke Shillong Citizen Forum ka span de kadur bula jong COVID-19 pandemic. Kermen be Khubor Sensyar ya ke Shillong kanong ba jong ke Meghalaya kinom syong klikti bat syok samthia lengai ha ka jing kan oi uslap Iaiong. Nakaliang swim bagdabar swim khang le yo. Kede tang naki pai ba di snow bakidan ke snow ba kum tu ting cha ke boran sakti jaka hai jo jaka ngam tip ha sai pan sai bi sia mar ba ki bi ba ong adu mesus chai men khang yo ngim te ngam te mesus chai khang yo nang pai ko khuborkhasi kan tho kham tho tang pai pat ke ka nang Shillong tan pa puri tu sinjai a tho ba kin khang yo ba ki dukan bro dengan ada lalu soding sescianya yo menit adu menin kita khuborkhasi ka kami teh te ka mendai ka bagi khang ni ro ba sim ba ka dei na kiwi ki bentang am tu ki ba khang te ngan ong no jana kicing snow ju gitu ki ba sya katep gitu ki ba sya le banyak ki jaka dei na kata kada ki snow ki rum tawa kata dei ba khang tu ni ba ba ngam tip ka khru ko ta ngaji ngam tip sya bam tip apa khai pai ba u snow ya kata em ran ki ba ong ban khang yo ngam tip wei ba ong ya kata kicing khang yo dengar ong kendit he ngam ka sim dum dei te na kalian changa la sang kali tatar ong dei ke benta chong dan gitu ki ba cha hai ki cha ngam tip ha si kham tip sia pres hai ba cha ka tu cha si pres pa cha ki angi de ka ba tip ka kham dan ke hai harus sim khang yo ha pe pemna pa khwa ba ha kata kasi kan khang yo kilibul pa ba tip de kata Bakang kayo kung kata na may kata te kinok siyo ki ong ke yap kong ta tengi ngam tip tin ong kum ya sagi ya khang ya sogi
Đây là cái bỏ phim chứng dụ đi bộ gini itu bah. Đây cái chứng dụ sih kan chứng dụ. That's tăng cái tài cái. Dia lah nam tu. Nah, kalian office JP kemudian jintip di bahasa lagi tentang jintip office kemudian bagi Nah kata bila kata tengam tip. Tip kila pentip lu ngam tip. Tabang ngarong kendit deh. Maka kami kita kecil orang bara men sasi mende khang yo. Ha thit khuborkhasi rom dan. Mu khubor dan dalai pat bau pedi tu sio khar bai telang ngam ni men sesian tu orang bara mi harus long tai. Itu lah. Dan cái kata ngam tip kedai dia kata cing yap tong no ni cim ngam tip oi kata pis ngam sia kham tip hai kata. Mun cái kata ba pelong ni. Badu ba pha khang tengam tip kata. Tang kata hai. Dah suang tang tai kam dan Kipulit karib hoy haka arpo pratrik kila pelong ya gajing ajing hikai bat jing tip shikipat ba ya kaan kabamana bandi secret biri shlim bat dumakalan hajan kiskul ni kinu jakapat ba. Kila batai sani bha ya kaan mana di duma cigarette and other tobacco products act arjar arpulai. Lamanai ki brio barok ban husiar bat kiar na kajing pendon kami ki mar kejet penbi tedem hajan ki skul ki hospital bad habarok ki jakaya lumpat ba lem kumta ka an kan kendrop bat dan kunai ki. Ki pulet ki lekentui ki pai ba ban sange no e kajing million di duma namar amtang ba ka penjot e kajing kwat jeng khia jong nong pendon kam Henry ka pentron ru e kajing kwat jong ki brio ki bedon nang hajan gitu ki pedi duma. Kila kenturu ikdukan ban penyeng nesdin ya kajing tho wat penmi tedem hang ni ha ka jaka ba yu ishna ki pai ba ban penken mau ki briu ban kiar ne kajing di duma biri ne secret. Oh, ni bear ni. Mana dia? Ada. Uba Vivix aim SP ke East Khasi Hills haka arpu prater Iaiong ulai thu bagi pulit ke ke district kila KMU Samla Sandy Sotun President ka North Eastern Hill University Students Union NEHU. Uni unong yalam ki Samla Puli School ba NEHU la syakem halor ke first information report bala aidu Dr. Alok Singh unong hikai Hindi ke ke school ba haka arpu santrik Iaiong. Ki pulit kila KMU Samla Sandy Sotun halor ke ke FIR bala aidu Dr. Alok Singh. Kijing thokit kidang ya chaprang. Kipulit jang ke East Khasi Hills District ha ka janmit jang ka arpu prater Iaiong kila ra yu Samla Sandy Sotun Shaying Kashari District and Session Shillong Judge. Kaying Kashari kala aipor nyosngi judicial custody ye kipulit ban thokit benya halor ke jing mudoi jong Dr. Alok yau New Samla. La KMU Sandy ha ka step jang ka arpu prater Iaiong na NEHU. Ha ka jing kren Samla Sandy ulong kini kejing syakem jeng u kadai ke kam thok kam syukor ke bautei nong hikai ula kenok klem nong rim ya u bat ikiwei bat ki Samla Puli. Yau Samla Sandy lesson ran lang de ki nong yalam ke KSU baken thup yu organizing secretary Samla Riman Kharjana bat Samla Ruben Najar Assistant General Secretary CEC. Arrest is made in NEHU case. Yes, one arrest has been made. Who is the person? His name is Sandy Sotun, President NEHU. Okay. And whether he will be produced to the court today, sir? Yes, most likely today. And what are the charges against him? Assault, confinement. Okay. And any other arrest also? Or only one? The law will take its own course. Okay, thank you. Pa mi ki Samla Puli NEHU ya ki pulit ki barung jibor ha NEHU. Nakaliang ka Pro Vice Chancellor ru kam Shimla Aibor ki pulit bakin rung Shapok campus. Ki Samla Puli ke skul ba NEHU ki lalum hajan ke kerdop baar gate number 2 ban be ki pulit ki bawan rung Shapok campus kini ke skul ba. Kat hadu belapen mi kini ke Khubor ki Samla Puli ki dang kren bat ki board district administration ban penbet ya kini ke jingwan rung ki pulit Shapok campus.
What is the solution? Our solution is that you guys, you leave our university, you station anywhere you want to station, but do not enter university without prior permission and admission from the university administration only. Okay. Please do that. Which includes both the state police and the central police as well. We want the best for you. We want the best. We want the best for you. What I'm trying to say is, if your parents are worried, you know, telling you to stay back. I don't send. I send right now the NEHU situation along. Right now. Why? Because you're again number one. You're saying and of course, you're not doing straight in your own campus. I get that is the point, right? And here you are all students. Right? There were not people, all people who have studied, all people with knowledge, all people with intelligence. You're not going to argue based on your own emotions. You're going to argue on facts. So we have to price that. See, we are also only on right? So we are assessing it right now. Right now, of course, what is your feeling threatened? Not by the fact that the active investigation. You're only feeling threatened right now because of the large number of police personnel. I am working for one of whoever I am. Yes. I'm doing that. How many times you Kinoilam kaseng New Tribute Council HYC Nong Tliu Circle haga jingelam u President ba Jablang Karnayor kila ai rekador khas jaka Office Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District Bandawa Banwengno ekajing penjari Shispa Andripulai BNSS kabakhangi kali ban kit palat kendaiton na surok mau maram mau lendep lat umsa. Habakren kelak pathai Khubor uba Jablang Karnayor ulapen pau bakaseng kalabu ikini kejing thok ban pau bakajing perking ban khangi ki kali bakit palat kendaiton kabalabu jing ki pai ba namar de kispa teli gisnong nadu mau maram hadu area dingye kishanya teli hakani kesurok pat hadu south teli ki district kishanya nakani kesurok. Kajing penjari ke sorkar ban emsya iki kali bekit palat kendaiton kelak takjur yo pai pa kam tami kajing don kam ba man lagasngi kum ukhau usimen usiap umau ba de barok kimar ki mata bo pai pa udan kam. Ulapen pau ru bagi kali bawan na boy kila sya bat halat umsau ba labetha ban ya na surok National Highway umroi maureng keneng Shillong. Endala poi mau maram kini kali kila syabat biang bat kini kila bun kijing bakraw ye kitrok kit marbang.
Kumta kaseng kalakentu babarok lai tali ke distrik kentup ke ribhoy East and West Khasi Hills bat ke East Khasi Hills ban trelang ban wengi ke jing ke bakipat ba kia kendo. Musim kan mi kan ni jing tarai sini bong ba imat pulit umdon pisa. Mental sedang benih kendong mentrong pisa. Kalian juga sang kam jusha. Te hadin ba lami gini ki jing Keba baru gitu ki bayu komplain. Kim semlau hadin ba upat ba bade endalak penjeri ya kene kan. Baru gidan hadu sautli imat. Kiba komplainnya kata gesurok. Ningkong dui umpi ada bak sedang umbir lai. Kidi gini kena sang balang kemjo kopi ke batik kena kidi te yakini baru sautli semlawan syakmat ban pelait na ke bentar ke jinge jung ba jingi bakendu jinge hakati ke jeka. Te na kata kalau pelong yang sang benmi syakmat dala dehi ban wan aj dakani ke jingtok ban dakani ke jingtok babnia ke ban kaliang jong keseng kala somit kawi ki jing patai babnia hang ni namar ba katkum ka jing don kam bu ba jingi hakti ke jeka don kam ke benkong kalong ba katai ke jeka jingi imat dak spatli ki snong hakti ke jeka ke biat leng ba kini ke surok ban pedap mar hakti ke jeka. Tela da khang no ye kali khandai ton kamut ba katai ke jeka ke jingi kan kudu ke jingi ke bakrau ke benkong kalong ba man laka por ni man laka tayo man laka sngi kikali kimduna ya kasausan teli kilekit mar nang thina po guati lani berni bawan penpoi khau hang ni hak jeka kejungi te hak ni sngi lagi ni sngi bal adab lagi i bakili wat nani sor Shillong wan supply mar wan supply khau hak ni jeka kejungi kita di khau kiba la ai hi da government uni khau rosion ong sa kiba ong sani jaka gi khau rosion wan kit nasor poh mar maram syabab tahang ni ro ngila batai biniang ong ba hadin ka jing penjeri pat desa ka distrik Port Iboy kan ik lanang thau jing susu namar balai ki kali ba bawan kit mar nang thi mon penahap akni jika jingi kim don jika su bania kabalong jenti ba khamjan maksud kot ki kali nang ni nak liang jung ki bor distrik Port Iboy kala bathai igni kali ban lek cha mor kereng na mor kereng pade ban wan ya cha soyong na soyong pade ban poi ham maram tang su poi maram kini kali kala sabat biang kan ik lanang thau jing susu igni pat ba jungi hak te kisnong tena kata kadau hadin kaseng kalau iya kepukum kene yang kaseng kami syakmat bentuklar bat nang ta hadin ba kaseng kala kaseng hadin ba kala mi syakmat bentuklar kini ya kini jing jong pat ba kikali hak te kesni kala pelaj no hadin nak la pelaj pade hapor khatwi bijing yo jing tep ba ye kali kibon kit khau nang thina boy la sabat no kibon wan leng ba kri boy la sabat no tai ha ai kani kalong ai ka jing ban kali yang kejungi ni kentu kini Khubor baru lah teli ke distrik bani koordinat lang bani training card kenang ba ban pelaj ban soft ya ketika jinge ke bau pai ba nong sung hakadong ke than jingi uya kendu dan kumta na kaliang jong seng ka batha bat kan libu ru dak jingtho hau deputy commissioner ke iskazil bat hari boy ru kan selitbu maka mla su ban mentan maka por lader kan libu kini singi banwan spori boy bat kemjuru ban kendu ukri do jong distrik markat banga kendu i Khubor distrik jong bet kene ka di Khubor ke bakli do ui to bakli do ngatrai udai bet ke Iaiong la penjat bun tli ki ying hagi than Ranikor sin RD block Ranikor civil subdivision Southwest Khasi Hills district karkum ki telong Khubor bala yo lum lai thu ban lor ki ying shong briu ki bala shakta ki kentup ru ki ying school ha kashnong nong kadai ki Khubor ki thu arpulai tri ki ying briu ki la julor na kini ke Iaiong ka bala khruwet na phang ha kini kesngi na ka jingjur ke Iaiong bat uslap ke surok hashnong alu kureng kala tua bat kala sakut shipor kala kawan ki kali na kini ki jing khruwet ki bor mariang amshim don kenu ki jing mensaw ne ki jing do iki men simbriu ki bor shnong ki lapen kre jakari shipor ki long ying ki bala jot lapra ka ying shong jongki shu kini ki jingja kala don ru ka jing hap khandau ke surok shnong alu kureng halor kini ki jingja amshim la don menu ba mensaw bat na kabenta ki ying sa shipor la da pen kre da kishnong Kesorkar Meghalaya kalapha anrupu nyongut ki Samla na resubel para nong ston nong po bat Shillong ban shimenta ka National Exposure Youth Program kabadangya chaprang. Nadu ka South Tarik ahru ka Khandai Tarik Jemang kini ki Samla kini jingo ikathan Namchi South Sikkim bat kini kendo bat yamir jingmut bat ki Samla na kini kathan. Hakini ki youth program in shimenta hadu arspa saw pongut ki Samla ki ban jingo ik jaka hamirik Darjeeling Gangtok bat Tawang. La ais ngob haru hau DC Tawang ya ka khasi souvenir de ki Samla na Meghalaya.
मुश्किल था, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली है, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की है, तो इट्स जस्ट लाइक द सेवन सिस्टर्स फैमिली कोऑपरेट, हम अच्छे से इनकॉपरेट सब कुछ हो रहा है हमारा। और वेदर हम उनकी जगह से आए हैं, बोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, तो थोड़ा बहुत आदत तो है बट इतना भी नहीं है। तो ऐसे बोलो तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी नया सीन है, स्नोफॉल देखने को मिल रहा है जो हमें वहाँ नहीं मिलता है। ऑल इन ऑल हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिभागी के तौर से मैडम अभी तो आप ये जो है अभी प्रोग्राम है काफ़ी दिन और चलना है, तो आपको क्या क्या उम्मीदें हैं कि आपका यहाँ पर आप जो है 67 लोग जो प्रतिभागी इकट्ठा हुए हैं, तो आप एक दूसरे से क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, और जो क्या यादें जो आप वापस जब घर जाएंगे उसको लेकर जाएंगे? वैसे तो क्योंकि ये एक यूथ एक्सपोजर प्रोग्राम है, तो हम चाहेंगे कि हम एक दूसरे के ट्रेडिशंस, कल्चर जो भी है, जितने सारे और भी मतलब ऐसे द वाइब, सब कुछ हम एक दूसरे से सीखें। जो फूड इज़ डिफरेंट, कल्चरल ड्रेसिंग सेंस जो भी है, हम सब एक्सचेंज करें, हम सीख के जाए बहुत अच्छे से। फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह भी क्लिक करें ताकि हम जाके दिखाएं कि देखो हम तवांग से लौट के आ रहे हैं। एंड यहाँ पे चाइना भी बहुत पास में है, तो ऐसे ही बहुत टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा सा एक फ्लेक्स भी होगा जब हम वापस जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम ये सब सीख के जाएंगे। तो आप खुद शिलोंग से हैं, मेघालय से हैं, तो वहाँ की जो जगह है काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ के लोग जो है काफ़ी खूबसूरत है, आपकी संस्कृति जो है काफ़ी खूबसूरत है। तो हम चाहेंगे कि तवांग की जो खूबसूरती है उसको भी आप जरूर निहारें, और जब आप वापस जाएंगे तो तवांग की खूबसूरती के बारे में भी आप वहाँ के लोगों को ज़रूर बताइएगा। और हम कामना करेंगे कि आपकी जो यहाँ पर जो ठहरेंगे आप, तो आपका यहाँ पर जो ठहराव होगा वो मंगलमय होगा। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Bat dak ni ki Khubor ngilapoi shi ka bekut tak radu peng da syambiang Khuborjylla.